الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم المنبو بلا جره هو تفسير القرآن الكريم سنة ولتمنى في أنبياء الله على بركة كسوة كدميني على فيني تبني كاكا كتشيدنغا يعني أيوة مغمغة تقولوا كفوكسي كما دوما كجني وان بلا جره وتمنى في أكل لجيلو أني دميني alhamdulillah kafo seliba kalo kon jora seliba yi kundanka ka de men ni wati fitinin kono na nga kalamo ke ana nga imami ustaz marwa sokna alhamdulillah ni mo be ka de me baren kono na wa misli kono na fo ngolo kono na ni de men ni to kamina seliba kalo kana sunyana wati ni de wati be sanguno sinye flango na be ele ka de men ni wiye sababu ke alhamdulillah onya ka nyati ko bela jine ke ka ke ala ka dinen nyini ala ka dinen nyuma abse ka Allah se ala ka joma chuka mina no ye qur'ane ani hadisa kan ala fahamu salafu salim mo nyuma te minon ka famia ka mo obse ko donc ko kisu no ka dinen chuka mina alhamdulillah donc fana kona na fana kan an cheshira amse ka an karamo ken dinen chuka mina dore kama salbay musaka wati ambe watu fana la wati mino ni sarati ko ni nendo ko sobe na fo fara kutubala choka mina donc ndi nyon dan wati wi zalika faliyatanafazi almutanafisun donc nganga nyon dan bol dani watunde la donc de kama me anyini bela jeren fa bela jeren kan se ko ke numéro fleni mo mba fa demenke se ka temen numéro du fe balmaka adam pour fana 79 11 16 86 ni balmaka Ousmane Diallo 70 74 74 73 ana balmaka Banjou Camara 75 25 33 73 de même c'est ka temen numéro nous fait. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.